Yefana Mtholo kathi sekizwa abantu bemebeza bethi khona usugijime wagcwala indawo yonke eKapa khona lesutrubhana labantu usuhlanyiswa nguye lumntwana abantu semncwabe eshiyasi kuliqiniso lingakanani fana. Hey anhleke ngiyabhaza mfoka amathobolo istory yiso. Hey ngaze ngajabula mina shuwa sakubona mntwana womuntu hlobe inkomo zingababa wadlule eceleni kwamkwabethu umoya eminengi awutholi kahle yazi ukuthi huwe enhlizweni yami mntwana hlobe inkomo zingababa wadlule eceleni kwamkwabethu umoya eminengi awutholi kahle yazi ukuthi huwe enhlizweni yami baby. Yes ilali ubuhle bakhe lumntwana uyadinhlabathi zaselwandle uyenzinga yemoyizela ushaya ngaphakathi enhlizweni yami ubuhle bakhe lumntwana uyadinhlabathi zaselwandle maye bobotheka ushaya ngaphakathi enhlizweni yami udali alomapepesa lali mntana muntu ngafuna imbili entabeni ayiwena uzayithola uzaba zingeli bayakwazi konke lokhu baby yekela ukucofacofa ifoni yami lapha entabeni ayiwena uzayifumana uzaba zingeli bayakwazi konke lokhu mntwana umuntu yekela ukucofacofa ifoni yami lapha ilali lami ngafuna imbili entabeni ashuwane zayithola uzaba zingeli bayakwazi konke lokhu ngeke ngikofacofa ifoni yakho dali ngeke ngikofacofa ifoni yami baby ngeke ngikofacofa ifoni yakho dali yekela ukucofacofa ifoni yami sithandwa sami kodwa ngithi ilali ngiyajabula ilali ayumuntu mntwana womuntu madona bambisana nakabantwana kunzima madoda yekela ukucofacofa ifoni yami laphi chiya ucofacofa ifoni yami sithandwa sami madukazela siyaphansi kona ngale dispute alagodi sunduza samo wabona sunduza history is the winner. Zwana ukuthi ngithini ke lo mntwana madoda
Ayi baby sweetie labi uma ngikucabanga mina kuvele kufutuze yonke indawo kudu ushaya ngapha kade enhlizweni yami Ayi baby sweetie labi uma ngikucabanga mina kuvele kufutuze yonke indawo kudu ushaya ngapha kade enhlizweni yami Milita Zakwamula ashanu wena Umshelo bantu kwemu kabi Kundi kusenjalo singabakhohlwa labafana umuzi maduda Abafana sebeduna bengena emzini yabantu beqamba amanga abafana bezezani balomoya uzabe tibona uwiladi uhambile laphana phela uwiladi elobolo omunye umfazi ekhaya abafana singazi kumbe baphazamisa ukuhlala esikwata madoda wash Baby labi uma ngikucabanga mina kuvele kufutuze yonke indawo kudu ushaye ngapha kade enhlizweni yami Ayi baby sweetie labi uma ngikucabanga mina kuvele kufutuze zonke indawo kudu ushaye ngapha kade enhlizweni yami Ayi baby nayile wophu mntwana Ayi sweetie nayile wophu baby Wena shoot Zidizikhala kanje so madoda umfoka amatomola ngikuze laba bafana madoda abantu nxa sebenza ama promotion bebhala bethi kulomthimbane phakathi madoda nxa sebembizile umfoka amathomola madoda sekujika sekungani thina yinto esingana sahlangananga emakhanda madoda sebeleko belifaka stage ngephinda belejikisa ukuthi hayi sondelani emuva okwaloko beloko beduma besiya phambili madoda ngegama lakhe madoda la ngengoma zakhe madoda singamkhohlwa kanye lalo mfana madoda wathola kale ebhize egqokani ama t-shirt abomvu wengazani uzilile madoda singazi ukuthi uzileleni kumbe lapho wayekhona kwakufiwe labanye abafana madoda ngabaza sebejikisa madoda uzabe ushoti idatshanyoni yini khona lokho bazahlala bekhuluma bethi uTholomeni madoda bathi uyasika ngiyasika kade ngiyathakatha ngiyasentaba abantu Zathola kunje lana